Benedata bakundwa noge kubaramutsa amahoro y'Imana nzima ndiza ko muguwe neza cyane umwami wacu Yesu Kristo kandi zera cyane ko mwagize iyinga nziza murana ko uyu munsi turi ku munsi aho benshi bita umunsi wa Mungu dushimira Imana cyane ko noge koranka ryo kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana ndiza cyane ko muri ko murubakwa muri ko murashishikara gutera muje imbere mu madomene yanyu yose bivanye n'ijambo ry'Imana riko rirabageraho noneho ndabaramukije amahoro y'Imana ndabaha ikaze muri kino kiganiro Imana ni byose ngenda cyakishikiriza nitwa Pasteur Ciza TV mu gikurikiranaho naho ni ingi nyene yitwa K90 TV ndiza ko mushikara guheza giho cyane nibiganiro byacako bica kuri ino TV muri umugisha cyane kugira rero dushikara kuganira ku ijambo ry'Imana katubanze dusenga Imana data mizina Yesu ndagushimiye kandi ukengurukiye ku muntu wese afasha akakanya ko kugira ngo tugane kuri ijambo ko uyu munsi ndagushimiye ko wazigamye abantu bawe ndagushimiye ko warinze kandi adekaye ngo uyu mwanya rero tujye kuganira bidasanzwe ku ubuzima bwabo tere buhindurwa n'ijambo ryawe ibyo ndabisenze ndabyize mu izina rya Yesu amen. Haleluya haleluya noge kwaramutsa amahoro y'Imana niza ko ndiho ashikaye kwazigama muri ako doke aho ngaho uherereye hose izina ry'Imana shikaye guhabwa icyubahiro muri make twibukanye ijambo ry'Imana twatwo turaganira ko dimanche iheze twariko turavugana kuri message tubwira ngo ubwiza bw'Imana ku bantu bayo muri make twariko tubona neza ingene Imana yafashe ivyayo byose ikabereza Kristo Yesu Kristo Yesu nawe akagirane gahemwe Kristo Yesu nawe akabiduhereza Imana y'imbazo cyane uno munsi nagomba mandiranirize ngaho ariko dutangure message vuga ngo urukundo rw'Imana muri make iyo tugiye kuraba tukaravye Imana yadukoreye byose tukavyo yaduhaye byose dusanga bifatanye n'ico twita urukundo rwayo ko icambe na mbere urukundo rw'Imana dutangura kurubonera mu kurema umuntu kwayo doke Imana ntabwo yakuremye kubera wayisabye ko ikurema Imana yakuremye kubera urukundo rwayo doke byazamutse muri yo hama yimvira kugirane yiyumvira kukurema muri make ubuzima bwose yaguhaye we nta kimwe wayisavyemwo nta nico wayihaye kugira ngo ikugire uko nyene umeze byose byavanye n'iki byavuye mu rukundo rwayo rero muri make uza gusanga Imana iradukunda cyane gusumba uko twebwe twikunda nta mukunzi n'umwe uzokwigera uronka agukunda nk'uko Imana igukunda Imana niwe mukunzi wa mbere ufise Imana niwe mukunzi wa mbere dufise iyo Imana iridukunda ikadukunda ibihe byacu byose idukunda bimeze neza bimeze nabi doki igihe cyose Imana hagiye na kimwe igera duhemukira kiretse ariko tuyemutse ko hari jambo ry'Imana muri Zaburi rivuga ngo Imana ihedoke ntabwo yigera ihemuka ariko donc abantu ni wagera igihe ugasanga bayihemutse ko iyo Zaburi rivuga ngo nikoko abakwiteze nta uzomaramara ariko abahemuka atanyanduruko abo ni bazomaramara ndugu yangu ngomba kubwiza ukuri ni washika kwizera Imana ugakunda Imana yawe ntagiye na kibizo guhemukira kiretse ari wihemutse ko ariko nuguhemuka ko Imana yamitaze ibiganza kugera igihe umuntu wayo ayigarutse ko ariko Imana ntihemuka riko sipataya ndakunda Imana cyane ko yamanje kunkunda kandi kankunda nyiri mubi ikangira neza kandi iyo Mana ntabwo igera guta yavuze ngo n'ubw'ibyaha byawe byo tukura tukutuku bigatukura cyane ngo izovyeza maze vyere nka sherege Imana ihimbaza cyane biraryose ko dufise Imana dukunda biraryose ko dufise Imana taduheba biraryose ko dufise Imana dahemuka biraryose ko dufise Imana itigera iduta yamana natwe na ntaryo iyo abantu bagutaye ariko yo ntiguta iyo abantu baguhemukiye ariko yo ntiguhemukira niyo mpamvu bene data ndakunda kuba kiro kintu nkunda kuvuga ngo nubwo abantu bose bohemuka nubwo abantu bose bokuvako ariko ukagumana n'Imana yawe n'abantu bose bokwanka ariko akundwa n'Imana yawe bazokwisanga bakugarutseko batazi uko byagenze komeza unambe ku Mana yawe komeza ugwe ku Mana yawe ku Imana yagukunze bose batagukunda arebande kosire wo kugira ko agukunda namanza amenye ngo hari uwagukunza atagukunda wo kugira ko kwitayeho namanza amenye ngo hari uwakwitayeho atarakwitaho Imana nzima yaremye isi n'ijuru natwe ikaturema ikatureba kugurukundo rwayo kandi ibyo ngubwira byose nakuye ngo yaduhaye byose byayo byose byatumwe n'urukundo yadukunze iyo tugiye kuraba tubona neza ingene twese twabaye
mabi tugahemuka ku Mana, ariko Imana ntiyaduheba, yemera gutanga umwana we Yesu Kristo arepataya. Naje kuganira nawe kuri message uvuga ngo urukundo rw'Imana. Tubanze dusome ijambo ry'Imana, Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Ndasoma mu izina rya Yesu. Harambwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo butagirane budashira. Imana ihimbaze cyane. Dusome iryo jambo ry'Imana, ndiza ko abantu benshi bararizi, abantu benshi bakunda kuryumva. Ndibuka no muri Sunday School bari twigisha, ndibuka twiga muri primaire tukiga tukiri abana bato batwigisha tukarisubiramwo, ariko ugasanga umengane nk'imboroko tugenda turasubiramo. Mbanze ngene ngosoye kano karbeni data, hari abantu basoma ijambo, reka nigisha umuntu wese tujana, umuntu wese dukunda kuganira, ndakwigisha ingene basoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntibarisoma nk'uko umenga ni imboroko, umenga ni ibintu bikuraboroka. Imana ihimbaze cyane. Ijambo ry'Imana menya ngo n'ubuzima. Imana ivuze ijambo n'ubuzima bwayo. Nabwiye ngo iyo umuntu yakira ijambo abe yakira Imana, yizeye ijambo ry'Imana yizeye Imana. Umuntu atagira ijambo ry'Imana nta Mana agira, ufise ijambo afise Imana. Haleluya, haleluya. Ndagisigura ngo iyo uri kurasoma ijambo ry'Imana si ibintu ugomba gusoma nk'uko umenga n'urunyamakuru banditse, hamuga ugasoma ukagenda umanuka, hamurangije ugasushira hajya ugaca wigira nk'uko umenga nta kibaye. Menya ngo niko ndasoma ijambo ry'Imana, ndafata umwanya ngasoma, hamaze gusoma nkarimbura ibyo nsomye, hama nkabizirikana, hama nkabishyira mu ngiro. Ndabyita icyo bita gukora ijambo, ndabyita ngo nsomye ijambo ndaryizera, hama nkajyatura ko Paulo yavuze ngo mwatura ibyizigiro byanyu, maze kuryizera ndarishyira mu ngiro rikabiganje, hama ngakora ibihwanye n'ibyo numvise mu ijambo ry'Imana. Arekotaya haraka ngunda kwita ikintu ngunda kwita kwicisha bugufi cyangwa kwishyira hejuru. Reka naco ngenda kikubwiye nako sino gasimba ko ndazi ko muri abantu banje ndagomba kubigisha ikintu cyose ngezeko. Imana yimbaze cyane. Mvuze ikintu bita kwishyira hejuru cyangwa kwicisha bugufi, abantu benshi ntibakunda gutahura. Mbega tuvuze kwishyira hejuru tuvuze iki? Tuvuze kwishyira bugufi tuvuze iki? Iyo mvuze kwishyira hejuru abantu benshi batahura ngo kwishyira hejuru n'umuntu agenda gaye avuga nabi ameze ukuntu utubyumva nyene muri forme y'umubiri. Iyo tuvuze kwishyira bugufi naho tuvumengana umuntu dufate nko mu bigaragara n'umuntu yambara ibihuzu vyagutse, akambara ishati nini, akambara ipataro nini, agacafata Bibiliya, amaze gufata Bibiliya agacayishyira ku mutima, hama agacagenda yunamye, hama kaje mu kuvuga akongorera. Doke mwisi y'umubiri mu bigaragara ucumengo umuntu bivanye n'ibyo binagira umenga ciye bugufi, ariko namubwire ngo imbere y'Imana ico Imana yita kwishyira bugufi ntabwo ari ico. Ico Imana yita kwishyira hejuru si ibyo bigaragara. Icambere menya ngo kwishyira hejuru n'umuntu wese yumva ijambo ry'Imana hama ntakore ibihwanye n'iby'ijambo ry'Imana ryavuze. Umuntu wese agarariza ijambo ry'Imana uwo Imana imwita umwibone, imwita umuntu yishyira hejuru. Ariko umuntu wese yumva ijambo ry'Imana agakora igihuye n'Imana yavuze, uwo muntu n'umuntu yicisha bugufi. Doke kwishyira bugufi n'ugukora ibihuye n'iby'ijambo ry'Imana girane rivuga. Kwishyira hejuru n'ugukora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana girane rivuga. Haleluya. Rero azababwira ngo iyo usoma ijambo ry'Imana urarisoma, hama ukaririmbura, ugatako ugakora ibihuye n'iby'ijambo ry'Imana ryagizene ryavuze. Reka nabakubike ndabwire ngo uyu mwanya twafashe wo kugira ngo tuvugane ijambo ry'Imana ntabwo ari umwanya w'ipfa gusa. Doke fata uno mwanya dumvirize, umva ivyo ukuyemwo bishyire mu ngiro, bishyire mu bikorwa, hama izina ry'Imana girene rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hano dusoma ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye igiraga yewe itanga umwana wayo w'ikinege. Kubera urukundo Imana yagukunze ariko rwatumye, niko rwatumye itanga abasuta. Doka urukundo Imana yagukunze niko rwatumye itanga umwana wayo. Mundabwiye abantu atukuya Yesu ze kudukiza nabyo twasabye Imana. Imana yabyizamuyemo, Imana yaradukunze. Yabwa ati abantu banje sino bareka ngo babimbohe y'umwa Satani, sino bareka ngo babe abaja ba Satani, sino bareka ngo babimbata za Satani. Imana hitamwo gutanga ubuzima bwayo. Usome ijambo tubwira ngo ni doke ntihabaguharirwa
hatabaye kuva amaraso. Kandi ni doke ingero y'icyaha niki n'urupfu. Kugira ngo uharigwe byasaba urupfu kandi bigasaba niki n'amaraso aseseka arepataya eribare. Reka ngenda kavuze neza. Niyo mpamvu Yesu doke yahagurutse agahitamo kuza minosi akambara umubiri, yambara umubiri murinde, yambara umubiri muri Bikira Mariya. Amaze kwambara umubiri muri Bikira Mariya tubona neza ko yavukira minosi. Mbega hari abantu benshi baratahura kubera iki Yesu yaje minosi yambaye umubiri ataje ari ubumana bugendanye. Imana ihimbaze cyane. Byoshoka ko kiro kibazo nawe gifise sinokijana kandi kikwishyura. Imana ihimbaze cyane. Muri make kubera iki Yesu yambaye umubiri, impamvu Yesu yamba mubiri ijambo ry'Imana tugira ngo ntihaba guharigwa hatabe guseseka amaraso, kandi tugira ngo ingero y'icyaha niki n'urupfu. Ariko Yesu ni Imana, gisigura Imana nayo ntipfa. None doke twari kuronka urupfu ruri ibyaha byacu gute Yesu atambaye umubiri? Twari kuronka amaraso yoza ibyaha gute Yesu atambaye umubiri useseka amaraso? Impamvu Yesu yahisemo kwambara umubiri muri Bikira Mariya kwari kugira ngo aronke umubiri usesa amaraso, kwari kugira ngo aronke umubiri ushobora gupfa, kugira ngo yore icyagiregaye, kugira ngo yore icyaha iboneke. Imana himbaza cyane. Reka mbwire ngo Yesu yagukunze gusumba uko wikunda. Imana yagukunze gusumba uko wikunda. Bigaragarira muri jambo ngo yitimanye umwana wayo yamutanze ku bwacu kugira ngo muri we duce turonka ubugingo, kugira ngo muri we duce turonka ubuzima budashira. Arepataya repasa. Imana ishimwe kwitaduhevye, Imana ishimwe kwitaturekeye mu byaha, Imana ishimwe kwitaturetse ariko yatanze ikimazi. Yesu araza minosi aravuka maze arakura hagera igihe Yesu arafatwa sharababare rikatabaya. Reka mbwire ngo Yesu atapfa we ni wari guharigwa. Iyo Yesu atapfa ni wari kwitwa umwana w'Imana. Iyo Yesu amera kubambwa maze ngo asese amaraso ibyaha byawe byo guhozeho, ntabwo twari kuronka ikitwoza ibyaha. Ariko Imana ishimwe Yesu yaraje asese amaraso amarapfa arahambwa. Ijambo ribwira ngo yapfira ibyacu bigabitanyo amarazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Erimantarabariya rokota. Rena nje kwabwira ngo Imana yabakunze gusumba uko mwikunda maze batangira umwana wayo w'ikinege. Icyima yari ifise cyambere cy'agaciro n'umwana wayo, ariko yaramutanze kugira ngo ubuzima bwawe buve mu mahonero maze buje mu bukingo. Imana ihimbaswe ko Yesu yemeye kuza kugupfira. Nuguyangure kuranyumviriza ndikora kugira ngo Yesu yazize wowe na cewe, Yesu yapfiriye wowe na cewe. Ntukirengagize ijambo, ntukirengagize gukorera Imana, ntukirengagize gusenga Imana, ntukirengagize gushima Imana kubera Yesu yapfuye kubera wowe na cewe. Arepata aseketaya. Rena nje kubatangariza ndabwira ngo ubwo rukundo rw'Imana nigo rwatumye twitwa abo turibo. Ubwo rukundo rw'Imana nigo rwatumye twitwa abana b'Imana zima. Ico Yesu yakoze nico cyatumye uno munsi Imana itwemera, uno munsi Imana yaturaba ikavuga ngo muri abana banje. Ijambo ry'Imana ribwira ngo twahezagwa imihezagiro yose y'ahantu ho mw'ijuru muri Kristo Yesu, ngo twari bakavantara mu masezerano, ngo ariko noneho ngo twigijwe hafi hasepata, twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Yesu yaragupfiriye, Yesu yakubambiwe, warahariwe ibyaha biciye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu uwo mwami mwizere hama kurongore mu nzira yo kugororoka, agukoreshe ibyo utarushiye gukora, kuko ariwe yakubambiwe, ariwe yagucumitiwe, ariwe yaguhambiwe, ariwe yakuzukiye. Uwo mwami no munsi ni muzima. Uwo mwami yicaye iburyo bw'Imana kandi bitaye ko aragusengera. Arekota erimande aribasa. Bene data mushikaye guhezagirwa aho muri hose, mushikaye kumenya ubwo Imana yabakunze, mushikaye kumenya ko Yesu yabambiwe kandi akabacungura maze uno munsi mutagipfuye. Umuri yarinde avuga ngo kubera Yesu atagipfuye ati nanjye singipfuye. None nawe wari gupfa rubi, noneho ntugipfuye rubi kubera Yesu ubwo wari gupfa yarapfuye. Mwizere hama munambeho, hama mugumeho, ushikaye kumukorera, ukora ibihuye n'ijambo, ntugakora ibinyuranye n'ijambo. Nakubwiye ngo umuntu yishyira hejuru n'umuntu akora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, ariko umuntu yicisha bugufi n'umuntu akora ibihuye n'ijambo
ijambo ry'Imana. Mwarahezagiwe cyane, mugira inga nziza, muzotangura inga nziza, tuzosubira muno mugisha cyane. Mwarahezagiwe samwe gavya gusengere data mizina ya Yesu. Ndagushimiye kwiba kwa abantu bawe ko turaganira mu ijambo ryawe. In the name of Jesus, ndabare kuko imbaraga zawe wori Imana wadukunze, urukundo rwa kabarogero, wadukunze gusumbuka abantu badukunda, wadukunze gusumbuka abavyeyi badukunda. Nenda sengeye umuntu ariko arumvira ijambo kugira ngo urukundo rwawe rushikaye kumuganza, maze akoreshwe iby'ubuhisi ntagakore ibinyona n'ijambo ryawe, ariko kubera urukundo wadukunze turugaragarize mu bikorwa dukora. Ibyo nabyo tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwarahezagiwe cyane mu mugisha.